lekilaltawashuk kermanotak. Yan vuelta li siya oyotik, tas chandik belcha olux kosmandaltik kakwaltik, lunes kakale. Tikakal tanali tas chandik, un mensaje más. Tas chantik li kuchalaktatita tijel hutuk et semana. Chakeltik Apocalipsis 20, 1 y 2. Tastatik tak elel. Teita 20, 1 y 2 y un Apocalipsis. Kalaltimi lixpas mantal ti Jesucristo milhabile. Lakil hun ángel yaltal tabinagel. Jichohtal yavi al chukina o yavi al sha. Ischilkun mukul cadena taskom. Las tsak tipukuhe. Ti dragons bie ti poko chone que ha pukuhe. La yis chukel gemil habil. Verso 3. Al chukul shaone. Hip ute batel tita shabe o ta chukinabe. Mak shilek yahwal. Para que mu slo la más tisteklumetike. Tu ep nos pregunta tak hak el mi hecha jolabonton shahak beta jolabontone sha chantis cos manda kahwaltike. Primero, mi chava cuéntale. Chichla tzakel, o sea, takashlan kope prendió. La palabra prendió quiere decir agarrar. Tzak, chichtzakel tipukuje. Chibal, chichchukel. Yoshibal, chichhipel batel tasha o tas chukina. Chanibal. Pero oshim nos maticus istungun digli. Chanibal es de chantico comche, otro. Mi gestos vigunte satique. Está dentro del milenio. Hoy toch teclumetik naklehetik o mi chabal. Li muna kusicha tak. Na ohlek yikel de anopene, yikel chabal yikel hachi. Peli chale hoy las naciones. Kikta tigo komcha. O simli kusistungun tiktanalie. Chlok tal mastalikel. Tipuko he? Chisla tsakel. Kuchal tsak batik, mich batik, chuk batik, hip batik. Entonces, chis tsakel, chis chukel y chis hipel batel da chukina. Peti pregúntame. Kushio ti chis tsakel, chis chukel, chis hipel batel. Si alem kuntik, tis contra tike, tipukuje, entonces, muyuk mes bektal, muyuk mes ichel, muyuk mes bakil. Ta ik me chanav. Aba binojech. Kusita utel kusichuti Dios. Tastatat sakel tipukuje, sita ik chanavne. Taje Efesios 6:12, es un Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 12, taje. Timi muto shana buta taele. Epta velda albins kos mandal dika kwaltike. Buchuk shal. Lis kontra tike muyux bakil, muyux bektal, muyux chichel. Ta ik chanab. Piruline chis sakel. Chis chukel. Chis hipel batel das chukinam. Ora hatunes uta no penone. Batsi chukel, batsi pechel, batsi hipel batel das chukina, batsi chukina buy. Hats kan sham de ti no pentikon.
Ahora, liyanone. Kusita hak tikone. Yo ya hak botone porque kabino. Mako haye. Hak kohanta kukot. Muyuk buchu. Bueno, stituk timi. Stituk chava y bote. Pero como muyuk buchu es hak bot. Pero como mi oy kusichiyal bikunita cha hak kunone. Mustituhun. Bote timi. Buchukihtipuko li mishaote mishachino se Blau Heskop. Ahora, según Chalik, Itztunesik, Apocalipsis 12:12. Itztunesik, que la vil cosichal. 12:7 que yo diga, 12:7. Apocalipsis 12:7. Liklati leto teitavina helone. Ti angelion ti diose Miguel's bien. Ya que kletos chik ti pukuhe. Mucho las pas canal ti ángel lekil ángel Miguel ne. Sale matimu puku hone. Muyuk stayabil sa tabina helun. Hipe yaltalun. Bueno, hipe balun. Mukan si kapo yaluk hipe yaltal. Porque yan micha chicken da besmerolie. Ma ok hipe yaltal. Hipe bal. Yan tema mi halak titun de que kucha yo hipe bal. Kucha el dimuk hipe yaltal ne. Picolta hipe yaltal yiluk ne. Hoy que si yan smelol micha chicken da mi hermano. Mita chicken da tik meleliscop dios entonces tiene que pero ha domi kalashi ha kuno tige. Mi muy con cosita ha tige. Muy mucho shime yela necesital porque muy con me cuesta ha tige chavane. Hecho salun. Leone, yisla hipel bal tipuco jone. Tijaonos dragón, serpiente antigua. Tijaonos ne. Taslola. Spechles tipano milne. Ahora te preguntan. Tabina gel lecto osti angele. Pechopo las pasne pasta pukujun. Le coyun, mi gestis no penike. Mi gesta wini no penike muhna. Muskil cuelanda no pene. Ahora verso 12. Hechos alun. Vina heletik. Epmech kopokstokon vina heletik. Kuchal di epal vina helne. Elabil kuchalun. Itik mucho te oyasukta vina helne. Pe mucho tikun pues angeletik no so. Timik saktik literalmente ti likleto ta vina helne. Ahora. Tohabos ba ti buchu nakahtik ta panomile. Bueno. Takas lang ko pe oinan hutuk logika igtake. Tabats ko pe pues hapunan hutuk. Bune karaldas keliscop diose totalmente. Monos hapucha kuchal di chalige. Kelabil. Tohaboras ba ti buchu nakal ta panomile. Posiblemente chavalego, pebo tik maltakne, halilita pa no mil oyotike. Bueno, wo kotuk. Pe mi ava ileklie, mo kocha albat mi wo ocha, no hotach ul espiritue. Mi chava iskos mandal kakwaldik iti mi chakus legine, mo kotak oplal. Pero, teito, yan tema, hambetik bates melol, mi uno nos tunabune. Mich abale lajo hechko koplik elan chikopotalie. Ahora, pero lilione, to abolas bati buchoy tan nabeke, porque batla pukuh teyek.
Uchal Miyut spox kushleh ti buch oy ta namne, buch tik uni choyetik nos ne oy biket oy muk ti choyetik ta yut namne. Te bati mu pu kuchal ti abos bane. Kuchal. E havan islahta ti ele mishachi, pirino ti el tal ti choyte namne. Kuchal ito shibas ba, ito abos ba ti puku, ese bat meta namne, to abos ba ti choyetik ne. Kusyo no stahne. Bolas bati uni choyetik ne ti teta nabo ne. Porque te la bati puku tas toholo ne. Miyun stas kolel, miyun oy kuslech als batelosil, miyun schel elis kuslech, mistax lekum tas kuslech ti choyetik ke o cosite oy tanam ne. Mila vai besmelole totalmente. Hado mi hecha hola wondon jaham de anopene. Mihan osh wal chabai kusakal botalie te chukula como stok y muy bucha tituho. Tu habos balibini keli anse bucho te como mustituho y ni siquiera onos hoy smak aye chlo ilah muyuk tu habos ba para mí tu habos ba. ¿Qué la bilu? Porque li pukuhe yun mete talta toholikun banomil inam. Albati banomil etiname. Entonces, libini que li ansela shakaltik, tabanomile, bueno, lekoy. Porque, chitzvokol, pilichoy chonet, lichoy etikne. Ja, de li pregunta, li lichoy ne, kuchal di avos bane. Kapala makti kabaya ne, hayim salahik ta bikel ta tiel. Chabal hunuk stuk ne. Muyuk to vina kem, muyuk to tao ta kelel magune. Kusi chut, kusi chbat lajes, mi bik bil chut, mi chasto hutuk mi kuyelan. Muyuk on buchus tituhi. Mi chama no pene, maok batsi, maok batsi banomil. Bueno, haik metanatahone, mi hermano. Haik metistema tiktanaltajone liskos mandal distoti genética jualine. Ahora. ¿Qué cosa ya calcaline? Talem shano da banomil di pukuhe. Sak chute pe chute hip chute batel ta chukinamun y hakaba buscom de chukinamne y makabaye porque es makohune. Hali banomile it's tabix textual. Hali banomile. Peta chukinam no soine. Chukul sansa muyukto. Enredo total. It's tal tomasli enredo talikel. Ahora. Kakabil. Lis cosmanda cajual de jute buque, porque li de jute. Primera de Samuel 2, 7 y 8. Primera de Samuel 2, 7 y 8. Caralti Dios. Yaxcom tasto holi vini querianse. Caralti Dios. Mion osh. Yak yo nonda cajualtik ti vini querianse con Dios se con Yaxcom tasto hol. Tiyalam níchame. 2, 7 y 8. Cajualtique. Chaslo que sotalta pobreal. Spaso tasculej. Chak vokoltik. O chak batix vokolik o chak vokoltik. Mi chakapa va mi chalo que sabatal de muhna. Slo que so chak avokol. Itzkachzana koplal. Entonces, 8. Akoli me one tapolvo tapukuk pakal. Tiene que sos local tal tapukuk. Tiene que tshelbes escoplejal. Tiene que tshelbes kuslej. Tibucho abos bae. Skahan beskoplal. Chotis chiukti tibuchutik pasmantaletike. Porque hoy te yoctas con jadicos y scanspastica jualtique. Entonces lo que eso tal tipo oyot
Abola bae. Chakot takajala koplal. Pero mi voz, un ejemplo, jalsate oyoto y molocham, porque hoy hech. Tas chinal no, tas bigtal no, y malum shan. Y te oyo, y pocha sut patelo. Mi chicken dali, hermanos. Hoy también smelol, cosislox smelol. Magnos misa mala chalok ta pobreal. También. Pero hoy, cosislox melol malie, magnos matisorel. But literal chalok tal ta pobreal. Isaías 26:4. Isaías 26, 4 y 5. 26, 4 y 5 y un Isaías. Patabon tonta cajualtic, spatelosil. Porque tibuchos patio andas totiqueta cajualtique, janos meteo itas tojol, tijipalil kundix patelosile. Jano meti bucho shaks komne, bucho mu shaks komne, pues muyuk mechloktalu, que la vil. Ticajualtique chita 5. Porque derribó a los que moraba en un lugar alto o lugar sublime. Timi mulavista kush. Mi hoy mucho muy vlahista kush. Tibu kahals koplal akbilyon di kahwaldike. Jame tamesiales tamas pekel. Kusis kanchko portanata huncha. Tahto la kahale. Tahto las luchete. Pero talamesh hipe yalel. Tahamag mech albat puku. Liech albat livinike li anse timimu yukonotsk elsbae. Mimu yukonotsaks kom. Tamesh hipe batel hasta olon. Entonces maug to okom chahun jadi hipele mo siaket kochata pasel wolge chamhem y siaket likakaltanlie. Tiene que humillar, quiere decir, la yaktak eslal tibuchu kajals koplal chaksbay. Y entonces, comitachtos kajal oye hasta panomil pakalikot. Has chiil kuchal ti pukus kopradek. Come solel butos hoy, pero hasta tonam ali sukulgot hasta tolapano milkot. Kolska. La derribó, shine. Las hiptalum, magme pukuhun, las hiptalum. Hasta el polvo. An muchos copra al tajone. Mila ela il batele, tu eno ep. Tu eno ep buchu, ajuarietik echik. Pero, como muy en mantal, las tois pasas tojo al Dios, ne, kusikota pasel, tah topa calcota bano mil, ne, tah topa calcota polvo ticone. Algunos puku hechis pasbel, hasta hech, shiakets copla li huale que li vini que li anse. Mi mula kel batike. Entonces, uno ne, ska cuenta, ma unos copla el puku, Svun Pablo a los Efesios. Svun Pablo a los Efesios. Un capítulo 4, un verso 7 y 8. 4, 7 y 8 y un Svun Pablo a los Efesios. Que la Virgo dichal. 7 y 8. Tajujun tal tibotique. Las tatikta ichel de kushi untika hualdike slekilionton ti Dios kotas toholti Jesucristo y bulda lo que el toholti. Chavai kusi ora kota paseli. Dieta a partir de la cruz. La tatik ichel de kush. Que la vilchita 8. Las cajan coplaltik. Tahto taakol likototike. Ishapu otro un mensaje malie.
Buto karalikot, tiba ikalta kolikotone. Hermanos, tayan predica takpasuke, vinahel chotolakot silis predica. Término presente. Maugyun cha batta vinahel o komcha, mo. Vinahel chotolakot. Yan tema albil shamalie, repetición malipredicale. Las yich batel skotol malihbokol tikesh. La yak botik ti el dakus, la yak beich el dakus kotol tibinikeliamse. Entonces, pero el ikuste takaibitik merone, butok alal chotoliskot. Mi voto no la vaca kobe, y uno no tahto ta kol chotol chakote. Mauk chakoto gomchak. Yun tikusero la sute sa jola bondone, chotol la kot hasta takol. Yo muy bien para repetirle, porque hoy es mensaje chapal ya y albil ya, cuyelan di chotle está tagole. Lie di va kahal kopral di. Di bucho ya kiondone. Ahora das que el di kutu cuyelan di chuk si yahwal di pugu. Pero hoy se bucho di chukul di kakal tanalieg. Magnos pukutis chukel. Ahora, Isaías 52. Isaías 52. ¿Qué la Biblia 52 son? Capítulo 52 en Isaías. Capítulo 1 al 3. Julaban, Julaban, Sion, la poliakue, pemagli batsik uile, haliau ele, bato kuyelanti kuilunja, kuile poder. Bujo salvat, pukuj, despiértate, vístete de poder, oh Sion. Sion significa santidad. Hebe puguch albat na mauk. Lie, hermanos, hati bucho no ya giondone. Lie albat el pueblo de Israel. La polacue. Kako bota junto yutzil Jerusalem. Kako junto yutzil aku. Chul teklum. Muyuk sa mechtal tohol tibuchu musiyok tikine. Li para palabra incircunciso hati buchu musiyok tikin ti Dios. Muyuk sa chulda kalda tohol muyuk sa cha kabila bokol tibuchu mushis muyuk chunok munlih mantale. Entonces, claro Lilione. Cantos kota pasel porque kotzbokol también a Jerusalén. Kotzbokol a los israeles. Verso 3. Verso 2. Lilinolia pukukile. Likan chotlan Jerusalén. Hamechal bati chuno la gel. Tile ta Jerusalén oyigne. ¿Qué la vil chalun? Colta ba tichuculote. ¿Cómo está atadura? Chukul la ti Jerusalén. Chukij, mooj, chukul. Término pasado. Japú hasta presente. Porque hasta el día de hoy, chukul a Jerusalén. Entonces, Bula chukul di Jerusalem ne. Aya bila ba chukul anuk. Mosovin pilot. Entonces, le maus kota pasel komsak, sino que otem da pasel y shiaket. Ahora, Lamentaciones 1:4.
Lamentaciones 1:4. ¿Qué era el que se 1:4. Chokitasba. Matikalah nisnabe. Jujuna ko vale chokitasba. Que me abai ves me los toque. Kuchal di ta ko va chok ne. Kuchal di muk chok ta kakal ne. No, chokitasba chiglis vocole. Es que la palabra akobale quiere decir vocolal. Es que chiquenta esto que si kakal ti akobaldik. Pero ja totime tihtiku no pentiki porque muy que chatsakta batsi akobal batsi kakal. Aliyale el sate sole el scot hasta yoloñe. Muyuk buchu mati spationton. Ti buchu gils vocol chiu que muyuk buchavil. Hano yak vocolil pero muyuk está spatontonal. Iskotol ti buchu lectos copone lix contrains bikes chiu skotol. 4. Chuno la gel. Bola ba chaech. Chaech está luto. Muyuk buchu mati. Shilto mati muyu bagel kinkinaldike. Que la Biblia alistia buninaike. Sobre el sokem skotol o chayem skotol, chavas lekil skotol. Que la vil tipale tike, chits vokolikek. Ti anse tike, ti tsebe tike, ois vokolikek. Subulyo antonik skotolik. Pero, lee la Shakaldik, el pueblo de Israel. Entonces, te hoy dictan Lamentaciones, un capítulo 3, del 1 al 8. Pero, allá va y chalbotic, del 1 al 8. Chiskopokte y chubokol, del 1 al 8. Un binikun laskil matiabokole. Laskil melel mati abola bae. Que la bilun. Liike batel. Taiko balosil. Muskil dik sakila luz matibu oyune. Y Menel cita 3. Solel tihbokole, hoy jujun kakal. Muy hasta el que si chichtahpasun. Kot matihbokolne, sok matihbek tal dabokolakhelne. Hasta tihbakil takne, solel yils bokolun. Tihbokole to es unos cotas tojol. 6. Taiko balosil oyun. Haschil malibucho anima. Bones la gel, bones chamel taiko balosil oye. Mukule, haschil madiskusle hune. ¿Será que batsi ali animach kopoline? ¿Será que batsi kusi cotas tojol yun? Chamsa oso, ¿qué? 7. El tispati shokone sole oihbokol takujot. Chukulun mustak bushilok. Ati pech elune sol pech elun ta cadena. Teklum Israel metajune. Chukul, Pechel, Chitzbokol, Chavak 20. 8.
Chikejelet, chipatalet. Tastata koponel matistotike tika jualdike. Mushaibun oración. Muk chikintabun kusichkalbe. Pues les lo otro juntema mi chava cuenta. Kushontas chikintabot abokolun sukulota chukel y pechelota cadena. Nuhnanan batel. Batan tayayo biskops mantal. Batan tayunina. Te bachino ataloil. Porque mi busukulota iko balosil bu pechelote o bu bajalote. Tiene que escancharlo octal ba betei. Pero la caldig magbats ichukina magbats ipechlech. Puro boco la gel mi chicopo hotiglie. Ahora, segunda de Timoteo 1:16. Segunda Chibal Sbun Apóstol Pablo a Timoteo. Chibal Sbun Pablo está copatela Timoteo. 1:16. Que la vil. Kushubahuk ti yonton ti Dios tastohol ti humbini kasbi onesíforo. Yun kalal oyhubokoleke muyuk buy kesaw aispat mung konton kalaljil pechelun ta cadenae. ¿Se da cuenta? 10 slok otros jacobil. Kalal muchos pechista cadena literal. Va si cadena pechi yahwal kalal chukinabe porque estás pech de cadena. ¿Será que me hoy muchos och batel batskel besbocolis chil bu pechele? ¿De otra pregunta? Minka hoy muchos son el tal que lo tiene skill abola va pechelo ta cadena ngushi. Yuk. Ta Biblia ta statikem. Et bajalda chukel, et mucho pechas esta cadena, pero pechas esta cadenas cotolik, literalmente, es cota pasel. Skehina nosti Pablo, te yu chukinabe, chikindas allá ek dian chukele tigage, pero pechelik, muy mucho kolem, nakatech elvan, skel, jan chukel, ti mucho koleme, mo. Así que entonces, muy mucho nakach elvan. Cadena milicopos lie, jaliboco la gele. Entonces, Lilione, mi hermano, primera de Pedro, un capítulo 3 y su verso 19. Jesucristo, cal aitas babano mile. Kalay chamu ke mukista yosis panomile. Lalahyal mantal. Batlayal be mantal ti buchu el espíritu etik chukastike. Entonces, caldigaba otros dos buchucos baiklis no pentique. No penique o no pentique. ¿Qué era vil? Kalala ila yalbe mandal di buchu chukastikne. Ha kabang. Ana buchu di chukastikne. Hatimu puku hipe yal talta vina gele, talta bano mile, vane chukastikun. ¿Las chuksba? Shili buchu nakacha yegne. Minga chukul secha. Pero la Biblia la saquel y desliquem del nasne. Chich sakel, chich chukel, chich hipel batel da chukinam.
Li chalstogone, hoy la espíritus chukastiksan. Pukuhtijado chich chukeret sakeli ichich hipel batel de chukinabe. Y pukuhtati chukustoke, la shayak choque, porque muy gonda hamdi no pendige. Staldo li otros tos chukwanehne. Staldo li otros tos siakel no pendi vini que neli anzone, que muy uchak cuenta one. Te que hermano tig bihanme. Limu puku heswal kusut bihta hukot. Yun me oita yon ton mati alisti otikes kusotikes lajesotikes milotike. Bihanme que hermano tig shinostok. Kuchalti son el bihanone. Es que kolem swal kusut bihta hukot. Pero pech es que dipuku chalistokne. Lipuku he pech el sa. Pero ayal be mantal mati Jesucristo ayal mantal das tohol dipuku hetike shiskoplasto. Ah, si nos libuchu chaye. Ham no pendikutuk mi hermano, hermana, jama no pen. Tesha no pahu gomel diskotol aha mi va yelane lek oyunchashi ti eli tichichio tiken. Jama no pen hutuk mi hermano, mi hermana. Li mauk skopla al puku chich albes skopla al mali Chlak shawa de konondik. Contexto más. Mi abai bes merole, yunon chavai. Mi makala no pene. Kusi rurakutu. Isaías 61. Telas konondik tana mi hermano. Isaías 61. Kelabil, verso 1. Chkopoch kahualtik Jesucristo. Tischul espíritu tikahualtik totik diosein. Vultas toholshi ti Jesuse. Hechaliaugo. Kota pasel kalaistek yosis mil Jesucristo. Entonces, vultichul espíritu testohol, tastoholeshi ti Jesuse. Yun las pasbun ungir. Tistotike tikahualtike. Listakun batel tayalel mantale kilachkop tibuchu 80 ul ondone. Listakun batel tastitun lastakun batel taspishel tibuchu tsike mix holyontone. Bendarja chukel spechel. Tibuchu tikahtik tamoso vinele bun ascolta local tal. Tibuchu bahahtik ta chukina be buun aslokestal ta chukinam. Buchu tik bahahtik ta chukinam. Mi boot batsi chukinam na me que bueno pero kusura tal di Jesucristo ne tal lokas manuk ta chukel. Hoy ya lógica y bueno, amo haris pastor taque, haris ministro etique, kotik tabu lalda chukina be signosto. Pero muy mucho tal yo no kunuku. Otro licenciado, muslok tal yun. Kalal de mitzot smulti buchu ochbatel da chukele. Hermanos lilis kopka kwaldiglie, magbatsi pechel, magbatsi chukel magbatsi hipel batel ta chukinam. Ahora mi jama no pene, jame gesti puku hekone. Chich tzakel, chich pechel, chich hipel batel. Pelasas kaldik, kushon ti chich hipel batel ne, kushon ti chich pechel ne, ti chich tzakel ne. Kushon ti chich tikel da chukinam ne. Si espíritu one, muy expectal chavas chichel muy expakilde. Hermanos, mi bota jai vaibes hams melole, entonces, chlach yip, Dios nos akbil yun yip, kel bil tomalik akal tanalie, kel bil tomalipukuje. Pero está yorel pechiach walne, chlach yipu.
Mi bote, belt alel kuchal, la gesti kuchas papanomil. Muna me abilwahan kopetik. A kolivini keli anse mustun mati hamtel patane, liem maukanohot kutik, kipti lokelta palacio six koplalik. Slok da palacio, pesigues pas cobrar, porque chak batal stohol, ochtin bilchik satis voto las pas canale. Ahora. Ochtin beloja reconocidos mi, a comimushkan man ni gente. Pero, a comiscanojik, kuchal svana ni concejal chavil, buyuk municipio, svana ni concejal. Ahwadil nekus lahial, vana concejal, muyuk tak betal takin, muyuk tak shistohel, barjay buku uchan begipon, porque tuch bilip. Mi jama no pene, ha gestas kota pases chik tipuku hegn. Karalti Dios tuk, muyuka vips ute kone. Suk ute balda la chukele kone, entonces muyukosis balil kot malipuku hegn. Likara las kolda tiktotik daya y escos manda kakwaldigem, balukay dik belchabel, Dios sea por su bendición, le quilalta por su hermanotak.